Karbi Autonomous Council kilik abong we bang truck upon EMR pupen kepasun. Bogazan along observer kahumri dam. Jengka cases John Angkang kebang GMSC kilik along karjab duna tumapan karcho. Kardom nili Karbi birta thanbang sami sunaris rohampi non arjukta birtang tonpen. Karbi anglong talavir along Karbi anglong Autonomous Council kilik among ve pi mantang lo. Song along chilut chiput among ve lapen song along Atin aje alam kilin jiapan Assam State BJP MA Ranjit Das aring koira sirkep arni di furong sopi nang pali. Rong sopi li Green Hotel along bohanang dopen alang li rong sopi perangkea dilung atumpen Karbi Anglong Autonomous Council gilig alam lapen song along kacetonte kaci e aputhak pachini. Alang li perangkea tumpen kacingki kacetana hud song arasong karlu kado kave bang ingkora sirkep apan BJP pen pasun pon lo pusi birda pacitak pon. Song alam kapate pek pen kiliga hidi along kisun bang trong EM kikibo matuma panta EM pen pasun pon lo puta me pudas pangdak pon tu. Holiram England Jomla di Uping Maslai Amri Dhonsing Dera Dhonsing Crow Dhonsing Rompi Kaja Terang Puding Terang Dineshwar Timung Vidya Singh Rompi Ukur Singh Teron Ratul Teron Arpu pen kepasun bang truck atuma men lake di Ufing Maslai Dhan Singh Crow Pradip Rongpi Pradip Singnar Jiwan Chandra Pathak lapen Surjo Rongphar atum henlo kilik along kacepate dun anaphata BJP pen pasun pon. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang tebok bom majok Bogazan subdivision angkang along constituency tina long ta kemesen pen keduji aphanpura aru niphai kora sirkep arni tilike thongma por pen CCI guest house along kilik kitur dunatum anang bong pen chithan chipari pedopon. SDO Civil Dilip Terang pen kachepehem pupon amaya long election observer CEO Hailakandi Ashish Bhattacharjee lapen CEO SN Singha atum chitong dun aru niphai kora sirkep arni observer nangka humri amaya long Congress AGP TMC lapen independent candidate atum an kichitong dun sita BJP candidate atum ke inuta chitong dun de maya long ka chitong dun a candidate atum pen non kewangji Karbi Anglong Autonomous Council kilega hud ason son aron kipaso pona jok penang an a candidate atum kiklem kedam sungkrung lo sita halapu BJP atuma phan ke thoplot asonsi theglong lasi lason ke koson lone puta penang an atum karju padopon observer atum pen unan kepa mesenji aphansi bor I pon pop lapen ke mesenji aphan ke bor I thu lonang puthan pensi me pajudlo aruni phaing kora sirkep arni jengkha KCS John ke parlo angkang pen ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik along karjabdunji candidate atuma phan karchu asai kedeng
West Karbi Anglong District along Kivangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Karjab Dun Abang Pubang Pi doa na tumapanta ametang metang a constituency along Arachari Asong Tin atum sitame Kang Tumgar ne lapen Karcho asai he hui kepada pon abirta long pon bomlo sitame aruni phaing ko rasir kep arni jengkha cases jona tumpen patir piponsi jengkha cases journal ang kang pen MSC Kilik along Karjab Dun atumaphan an Karcho asai kepada pon Kechengsi Karcho pon arni lake HSDC a candidate Harsing Pura AGP pen Karjab Dun a candidate Dhon Singh Dera lapen Solajong pen Kachupati Dunjia Bangpu Dhon Singh Kro atumapan Karcho padopon lo lapen aruni pai thongkep arnista me Karcho pon asai kepado pon thuji aputa kat news channel apherang ke beren inghi pen birda pachini pon thu non malom sopor phan dihina parman birdamo ington ponek sinang Don Bosco Junior College, Tifu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 9954119 9259.
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihinamo api puthal birdalong wangtulo. Kiwangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Solajong pen Karjabdun Fuloni MSC Constituency pen Dines Timung along Kachirabdun abang pubang piatum dode sang sepen ki hai vekji apan along long sai hem kangpua sai klempon bom lo pusiperang kepen birdalong. Fuloni MSC Constituency pen Karjabdun Dines Timung ahin pen MSC Kilik along kachipa haji apan sideng pon bomlo alang li long kachirabdun abang pu abang piatum sitame dode sangse pen Fuloni Constituency angkang along ongdung along boot committee asai hem kangpu pona saita deng pon bomlo aru ini paing kora sirkep arni reng jhoroni along left right lapen middle wing boot officer hem ingpu pontang lo lapen anparta rongkut matikhola pen danglok longpho adim an boot asai hem ingpu pontang lo pusi birta longpon aru ni phai ingkoi ra sirkep arni ada por phai kepa por pen langhin MSC constituency pen Karjabdun Congress candidate Rujuni Bepi apan langhin MCC atum pen karchua sai kedeng langhin MCC amepu ronsing teron pen MEC Achunbang Nirmal Chandra Hazarika atum pen patir pi ponsi langhin rongsupi Congress asa hemalong me padoponsi langhin constituency pen Karjabdun Congress a candidate Rujuni Bepi apan karjo asai ke padopon labang so ame along MCC amepu ronsing teron pensi me chari ponlo la pen MCC Achunbang pensi me ke pha alam te pachini pon bangso ame along ongdung Congress arada tu me along chitongdun West Karbi Anglong dongkamuka mahawar inut nikan krepli au supi apan inut abang pu angho dipon check amat chulang rem det pusi bai thalang so penelito ma pherangge Jason inghi ladakat news along birta nang pale Junaki apan chulang rem lapen apran karmut alang ki kijui dong hut puthot West Karbi Anglong along usupi apan chulang rem alang ki klang lilo birta ke long atengke Deepak Hajong arta iningkan Rikep rapopu aot kawe abang pu aru ingkoi raner kep arni kang sam proxy apor malong dongkamokam school along near kep angdeng kacharni bom inut asupi apan anghu dip check si nep inghu ponlo ot langno abang pu au supia hem thekup pen amatsi laso asai langno klemlo ameke langno abang pu Deepak Hajong apan aru ingkoi rasir kep arni adap keton kelang atum ingnang pontanglo mek langno nu langno apan Dongka sarpo anglong anatsi longdamlo meklangno ahem hojai district derapathar arong asor pusi pangthek ponlo pinya birta bangkela puan sekang toniklo langi bom thakat news channel tumi thakme kurwangthu